What's up, guys? So we're now here at Charles' room. Yeah, so as you see here, Charles is playing or chatting his girls, and you know, things are great. Tomorrow is my mother's birthday, so let's surprise her. Yeah, peace. There's a situation down there. It's Ate Lin over here. Oh, hi, Ate Lin. What are you doing here? What's that? Sketch plan! Wala kang sketch plan? Wala, sketch plan alin. Iya ko i-text nimo kung kasi nga area na sa panglaw tangan. Yeah, he's kind of busy right now. She. Oh, it's locked, man. Inday. What's up, guys? So tomorrow is Mama Ruth's birthday. Ako siya yung surprise. Yeah, surprise. So actually, mamata ko mga 4 a.m. Kay we have this thing called Manyanita, wherein we surprise the birthday celebrant at dawn. No, parehara na. So karon, gikan ko sa ICM. ICM just bought a cupcake from the order. So, nipalit ko og cupcake ra sinsya na mahal cupcake ra ni kay sa untaman daghang project ko gasto, so muna siya. Ta-da! Oh, biyo no, gansa ka oh. Lisod yung palit na yun. Actually guys, di ko kalakaw gabi. Actually, di ko pag-ausol na mama, pero excuse na ako, balik ko bang paper. So we're about to enter the house. Pero ang girason is pupay ko bond paper. So karon ang cupcake is malanay siya. Ato ipaduol is aircon. So guys, ato na siya butang dire paduol sa aircon, diba? So dire. That's it. So guys, I'm here with my brother Charles. Makamatali ka 4 a.m. ah. Hindi. Sino hindi? Hindi. Bantay ka. Tabahin kong surprise ni mama. Oh. Bantay ka. Lagi. Shh. Isaba. Muna manghulo. Charles. Sa chassis siya uyab. Time check. It's 9 p.m. 4 a.m. Yo, what's up, guys? So time check is 4:55. Yeah. Actually guys, 4 hours lang tulog. Kira, birthday man ni mama. So karon ko atong cupcake. Yeah, cupcake guys. Happy birthday to you. Then candle. Oh yeah. Candle. So karon pukawan sa si Charles kay kami may kasabot good. Sapa. A few inches later.
Happy birthday to you. 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 Happy birthday, ma. Blow your candle. Say wish mo. Say wish mo. Okay. So, zero. Okay. Ilan na edad sa mama? 4 months. Kay cupcake rin oh. Takor mo kung nagasto ni ma. Ma, say wish ni mo ma. Say wish ni mo. Mo to siya guys. Surprise. Ma, surprise ka mawa. Ha? Or kay Bora kailangan. Ano? Daro. Say wish mo ma. Say wish mo. Basta secret. Secret. Matulog balik ma ha. Sabi. Birthday ma. Ayun, nakahilain ka pa na ako. Tog na ko ba? Sugat siyan. Baik na sa kwarto kay. Mayroong oras akong tugoy. Apoy kayo sa tanan. It's 5:20. My younger sister at the school campus. Lupa. Doon, kuha na si Inday. Sige, kuha na ko. Kuha na si nanay. Sige. A few inches later. Inches later. 15. I'll take UTP 15. Ano time na rin? Okay. Magabuka rin na yun. So, ikay ko kapaload. I'm going to Holy Spirit School Campus. Get my sister. Yeah. What's up guys? Welcome to my vlog. Hello. Ano mga daw na car park? Car park? Motor. Yan mga motor pagdali. Car park yap. Pagdali diha. Dali ba kay magsugbap ako? Hey sister. Hey Jadel. Pesa vlog amin magkismis. Hindi na, magkukutaan na yung sunod. Shit! Shit! Gay! Shit! Gay! Gay! Shit! Kaya ako ba sa malangin awa. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth. Cause real gangster ass niggas don't start fights. Hi friends! Wait, kuha din ako si nanay. Si nanay nakakaroon sa dao. So, ako sa naiiyaw ka.
Ha? Demet ba? Aning ko ano, hardware. Yung motor may motor. Oh, sige. What na rin day? So si Nanay Bet, ikan man siya sa kwan, sa balilihan. Then, we'll pick her up for my mother's birthday. Oh yeah! So that's it. So how's your day going, sister? Oo. Kaya na po gawi. Ito sa si Nanay. Ay, Nay! May go, maguta? May go ta. Liso, doy. Ay, Nay! Birthday ni Mama karon ay. Gago kay ga motor niya upat me. May go, maguta niyo. May go rata. Ha? Siya ka man ha? Ay lang ging. Igo lang na. So we're back at the house. Let's clean this fish. Fish. It's a big fish, man. Karon, sugbako ni nato. Let's grill this big fish, man. This big fish. Simba mo siya, no? Labas ya. Labas. Ikaw nga biyahe ka lan? Ano ba ko? Okay. Ito ka ikaw, no? Asin. So, okay, sod niya asin ha. Asa to? Woo! Danaw ba to? Yee! Oh yeah! That's it, guys. Ba pa na doy? Nay! Hay, Nay! Hoy! Hay, Nay! Hoy! Hay, Nay! Hoy! Lagi. Usog ba ako na ha? Okay. Asa agpuspuro? Match. Ay sige. Hey langging. Sugbay na to ah. Okay. A few inches later. Ano ni bilin? We're inside car park of Fuel Tap. There's a birthday girl. Tabo na ito ma. Pagkaan ko na siya motor di ko na siya mubayad di yung sa Yan mag-guess. Mag-foreigner. na ko pang tugong. Hubog ang foreigner eh. Kuan ko karon mo madto ka. So asa man sakay lang ni? Asa man sakay? So ang bana sa silong kamo na rin. Kasi bana ni gusto mo. Katong Sakay mi niya. Ano sila ito? Yasugban na mo. A few inches later. So we're back in the house. Hi! Okay. Ka-video. Yawa, tuway mayo. Office girl. Vlogger. A few inches later. Sprite. For the next vlog. Here at Plaza Marcela to buy mom's cake. Bali opal kapalit og cake.
Sahod do trabaho. Tara, mo tara. A few inches later. Kate, we just bought mom's cake for her birthday. Yes. Find my brother. Where are you? Charles, sasaman ka. Tara. Run. Let's go, man. This came from that mall, and yeah, we're now going to. A few inches later. Yasa, Beningdalan, diri sa Capitol Valley, eh. Nice ang mall, guys. Palit mo ang cake, no? Anong gumaka mo palit? Gani nga, sa plano. Okay. Okay. Ano, cake? Ba, magaon? Walang may soft drinks. Asa mo soft drinks chan? Napa, klaro na awahin na rin ang cake. Isa po ta birthday girl. Birthday girl. 축하합니다. 생일 축하합니다. Sorry, ma. Hi, to my- vlog. Yeah. Yeah. Hi, kay Alvin. Regards to Alvin. Musik ni tanaw siya karon sa vlog ako sa vlog. Punta na siya sa vlog. Yeah. Yeah. Sir, gugma. Hi, Ron. Hi. Luto, Nay. Ikaw kaluto. Ano man? Ito yung luto, ano mo, Nay? Timbot? Shrimp. Yung katungkuan, Bisaya, imo itong ikan. Guway, Nay. Guway. Binuan. Telebyon. Ano mo? Hi, Nay. Hoy! Nay. Hi, Nay. Hoy! Bebe? Nang jacket ito doon. Ha? Hi, Nay. Hoy! Di naman kayo naman sa kanan. Bye. Bye! Thank you sa pag-ani. Dyan! Alvin. Alvin, it's... Yeah. Alvin Arago. Siman ang buhay ko. Last. Yeah. Mayroon. Bye! Subscribe sa One. Bye! Umang ko na siya account. Gami maka. Sige. Gami si Ronron. Oh, sige. Umang ko na siya account. Hi, Nay. Hoy! Hi, Nay. Okay. Bye na. Karon pag idadlawan ay tabo. Ano? Na crash. Mo sakyanan. Muna siya. Ang kanda sa bida. Siya na yun, pangpag. Kaya nga, uy. Pa, oh. Hi. Kaya nga, uy. Oo. Kaya nga, guys. Thanks for watching. Hope you like my video. Don't forget to like and subscribe below. Peace, yo! More vlogs soon, man. Hi, birthday girl! Hi, birthday girl! Kumusta yung birthday? Era, wala kay gift. Si wala gift, di hatag og cupcake gani ha? Ma! Ikuha man po ito ni mong ipalit ato sa umpitaka. Jojo ma! Nagyot pag Jojo ma! Amo ko ma, Jals! Ito, ganyan. Pag Jojo ma! Amo ko si Jals! Yan, ikuha tong. Oh, pag Jojo ma! Ilum-ilum siya ganyan. Jojo ma!